ndakubwiza ko situation report uko ihagaze sibyo abaturage bitabye Imana nk'ingaruka zo kurasa mu Rwanda bamaze kuba 14 kuko impamvu biri kuzamuka cyane bavuze ko harimo n'abari barembye cyane. Yes 14 hanyuma abakomeretse ni 163 urumva hanyuma abamaze kuva mu bitaro ni 103 abandi bakiri mu bitaro kubera ibikomere ni 60 ariko barindwi bakaba bari muri critical condition. Ndashaka wumve kugira ngo ibyo bavugaga kari akantu kanyuma. Hanyuma mu byangijwe hari transformer sibyo yarashwe irangizwa mu hitwa za Bujanja sibyo hari amazu 58 sibyo yangijwe hari amashuri classrooms sibyo eshatu zangijwe kuko ari n'igisasu cyanyuze mu gisenge cy'ishuri cyica umwana. Urumva ko ishuri ryarangiritse. Kugeza ejo imiryango abitabye Imana ukuvuga ngo 8 bari bamaze gushyingurwa sibyo ndagenda ndeba cyane ibyagiye byangirika ku ruhande rw'u Rwanda. Hanyuma ibisasu 20 sibyo byarashwe ku butaka bw'u Rwanda biraswe na FARDC umujyi wa Rubavu ubwo ni Gisenyi bikaba byarashwe ku butaka bw'u Rwanda kugeza ibyo bimwe byarahaguye ariko bitashoboye guturika hari ibyacuzwe n'ibindi. Urumva uko ibintu bimeze up to now. Ayo niyo makuru naguha wenda. Yego murabyiyumviye mwumviyishe zimwe mu ngaruka zikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda cyatewe na bira bisasu byatewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bisasu byatewe ku butaka bw'u Rwanda kugeza amaginga ya ni ukuvuga ngo harimo ibyarashwe na FARDC. Ni ukuvuga ngo ibi bitwaro byagwe ku butaka bw'u Rwanda byagize ingaruka zikomeye cyane ku banyarwanda. Mwumvise yuko abantu barenga 160 kugeza amaginga ya byabagizeho ingaruka. Ndagira ngo mukaya tugera ku ngingo tugiye kugarukaho n'ubundi ijyanye n'ibintu navuga yuko ari iterabwoba riri gukorwa n'ibihugu. Nabonye igihugu cya South Africa, perezida w'igihugu cya South Africa Cyril Ramaphosa amwe mu magambo akomeye cyane. Bimwe mu by'abantu batangiye kuvuga bati se noneho aka kanya intambara irashoboka igihugu cy'u Rwanda cyaba kigiye guteranirwa n'ibi bihugu byose. Nyuma y'imvugo zikomeye cyane umuperezida nkuru yatakakwiriye gukoresha, arafata igisirikare akacyita inyeshyamba, arafata igisirikare cya RDF akayiza indi nyito gupfobya kugaragaza yuko mu by'ukuri aribo bakwiriye kumvwa. Ni bimwe mu bintu rero mu by'ukuri abantu bakomeje kugenda bagarukaho. Mbanje gushyiraho aka ka audio kugira ngo mwumve muri rusange ese koko ibi bitero bya FARDC cyangwa uyu mugambi wa Antoine Kisekedi Chirombo yari afite wo kurimbura wo kumara abanyarwanda. Uyu mugambi wagize izengaruka ku butaka bw'u Rwanda. Inzu 58 zose zarangiritse ku buryo bukomeye cyane. Amashuri ibigo by'amashuri abana bigamo ubu tuvugana hari Rubavu haraho ubuzima butari gukunda. Ubu tuvugana hari Rubavu hari abantu barimo bararira, hari abantu barimo barashyingura ku ngaruka zatewe n'ibi bisasu byavuye mu gihugu cya Kongo. Uyu ni umwe mu migambi ikomeye cyane, ni imwe mu migambi mibisha yari ifitwe n'uwo bita Antoine Kisekedi Chirombo. Mwumvishe ko muri iyi raporo bavuga yuko Kongo cyangwa bimwe mu bisasu byageragejwe guhagarikwa n'igihugu cy'u Rwanda n'ubwirinzi bw'u Rwanda ari ibisasu 20 byagabwe ku butaka bw'u Rwanda. Uri kumva? Ariko bimwe muri byo kubera amahirwe ndetse n'ubwirinzi bukomeye cyane bimwe byashwanyagurijwe hejuru. Ubwirinzi bw'u Rwanda bwabishwanyaguje bitaragira ku butaka bw'u Rwanda. None se mutekereze iyo ibi bintu bigera ku butaka bw'u Rwanda ubu tuba turi kuvuga yangana gute? Tuba turi kuvuga yangana gute? Nituba turimo turarira, turimo turaboroga, ariko amahanga yo akomeza nyine ubundi gusa nkaho dusekera ku bitugu. Ari nabyo navuga yuko barimo. Nyuma y'ibibazo byose ndetse n'amage yose igihugu cy'u Rwanda cyahuye nacyo, nyuma y'ibibazo twahuye nabyo ejo bundi duterwa n'abaturanyi, amahanga ari gutera hagati mu ryinyo, amahanga arimo arigira ba nibindeba, kandi mu by'ukuri ibintu birakomeye kubera ko nukuvuga ngo kugeza amaginga ya amazu y'abaturage yarangiritse, amashuri yarangiritse, abantu b'inzira karengane, abaturage hari Rubavu umwana
bagizweho ingaruka n'ibi bisasu byatewe bivuye hariya mu gihugu cya Kongo. None abantu bavuga bati nibakora uko bishobotse barebe uburyo bagana inzira y'ibiganiro, ntabwo bashaka kubyumva, ahubwo icyo bo bashaka nta kindi ni ukufata aka gahugu gatoya ariko mu by'ukuri kihagazeho, icyo bashaka ni ukugatemeraho urukoma. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabwiye perezida wa South Africa uti rwose ibintu urimo ntabwo ubizi, ibintu urimo ntabwo ubizi, niba munashaka yuko duhangana turahangana pe, ati turiteguye, ni agahugu gatoya ariko gashobora kukubiza ibyuya ku buryo bukomeye cyane. Ni nyuma y'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiranye ibiganiro na perezida wa South Africa, ikintu cyaje gutuma perezida w'u Rwanda yumirwa. Ni nyuma yo kubona bimwe mu bintu byanditswe na perezida wa South Africa yikoma bikomeye cyane ndetse anapfobya bikomeye cyane igisirikare cy'u Rwanda cya RDF, aho ku rukuta rwa X yavuze yuko igisirikare cya RDF ari inyeshyamba. Bimwe mu bintu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byanamubabaje ndetse kandi bikanatuma nawe avuga amagambo akomeye cyane, akanatangaza yuko ntacyo turi gutinya kuri South Africa. Anavuga yuko nibinaba ngombwa South Africa niba yumva kuko ishaka kurega gatuza, ishaka kujya mu ntambara, igihugu cy'u Rwanda kiriteguye, kandi koko kiriteguye pe, kubera ko ibihugu bigiye bitandukanye byagiye bivunira ibiti mu matwi, ntabwo bishaka kumva ikibazo kiri ku butaka bwa Kongo, ntabwo bashaka kumva ikibazo cya M23. Noneho ibi bihugu bifitemo inyungu z'ubukungu, ibi ngibi nibyo bikunda gutunga ugutoki igihugu cy'u Rwanda, bikigira nk'aho ari bitagatifu cyangwa bigasa nk'aho bishyigikira uwo bita Antoine Kisekedi Chilombo, umwe mu baperezida njyewe ntatinya kuvuga yuko ari mu makosa akomeye cyane, ndetse no gukomeza kwihagararaho ariko mu by'ukuri ibintu bidafite umumaro. Ubu tuvugana bafashe SADC bayijyana mu gihugu cya Kongo, bayijyanaho kugira ngo imare abanyekongo. Bimwe mu bintu byakozwe na Antoine Kisekedi Chilombo, iyo SADC yaje muri Kongo havuye ingabo za Afrika mu by'ukuri ze zagiye kugarura amahoro. Ikindi kandi ingabo za Afrika ziriyo twagiye tubona yuko hari impinduka zagiye zigaragarira abantu, hari impinduka amahanga yari amaze kubona, ariko Kisekedi n'abandi bafitemo inyungu baravuga bati reka ibi byose noneho tubisubize inyuma, tubisubize rudubi. Akaba ari nabyo bintu bitumye kugeza amagingo turimo turavuga ibi, turimo turagaruka kuri iyi mirwano, turimo turavuga yuko M23 amaze gufata intara Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byose biraterwa n'akajagari gakomeye cyane ka SADC ngo yagiye kugarura amahoro hariya ku butaka bwa Kongo. Sinzi niba Kisekedi cyangwa perezida w'igihugu cya Kongo areba niba kuko ibyo yateganyaga cyangwa yapangaga yuko azakura muri South Africa cyangwa muri SADC yarabibonye. Ingabo za South Africa M23 zimwe yazimereye nabi ku buryo bukomeye cyane kugeza naho bamwe baguye mu mirwano, uri kumva. Ariko kugeza n'aya magingo ubu tuvugana n'izindi ngabo za South Africa zikiri mu mujyi wa Goma, hari bamwe mu basirikare ba South Africa bakiri mu bigo bya MONUSCO, nabo bivugwa yuko nabo bamerewe nabe ku buryo bukomeye cyane. Uretse yuko M23 navuga yuko hari imikoranire ifite na MONUSCO, kugeza aka kanya ubundi agakurira nabo kubagabaho ibitero, kubera ko bagiye ku butaka bwa Kongo bagiye mu ntambara, bagiye ku butaka bwa Kongo bagiye guhangana na M23, bagiye ku butaka bwa Kongo bashaka kumara abanyekongo, uri kumva. Kuko Kisekedi nimba yaravuze ngo reka intara ya Kivu y'Amajyaruguru yigira ibagiro, nyoherezeyo buri muntu wese ufite ubushobozi bwo kwica, urumva yuko nta kiza yifuriza abaturage. None arabona yuko abanyekongo bwabo bamaze gufata umujyi wa Goma, bamaze gufata intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibihugu bifite imyumvire imwe nk'iya Antoine Kisekedi Chilombo byatangiye guhaguruka. Ubwo ndimo ndavuga iyi South Africa kuko niyo turimo turabona cyane perezida w'igihugu cya South Africa niwe ubona yuko ababajwe n'ibintu biri kura mu gihugu cya Kongo, kandi mu by'ukuri urabona yuko ikintu cyitwa umugambi wo guteza akajagari, ubwo ndi kuvuga ibijyanye no gukreye intambara. Urabona yuko igihugu cya South Africa, perezida w'igihugu cya South Africa ashaka kubishyiramo imbaraga zikomeye cyane no gushaka gukoresha igitugu ndetse n'igitutu ku bindi bihugu kugira ngo arebe ko byamwumva. Ntabwo ibi byakunda kubera ko buri gihugu cya gifite indangagaciro ndetse namwe mu mategeko n'amabwiriza kigenderaho. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyo kugendera ku bitekerezo bya South Africa. Uko niko kuri, ni nako ibintu bimeze. Ndimo ndavuga ibi kubera amwe mu magambo akomeye cyane yagarutswe n'umukuru w'igihugu cya South Africa, ndetse bikanatuma umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe agira bimwe mu bintu atangaza bikomeye cyane. Abantu barimo baravuga ati none si igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba kigiye kujya mu ntambara na South Africa, ati noneho iyi ntambara kirayibasha. Ndababwiza ukuri nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda rwose cyiteguye niba South Africa yumva ishaka kujya mu guhangana ndetse no kugaba ibitero ku Rwanda, rwose igihugu cy'u Rwanda cyiteguye, nta kibazo gifite. Uyu mwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara ndetse ukomeza no kugenda ututumba ku buryo bukomeye cyane.
intandaro nta yindi ni ibibazo biri ku butaka bwa Kongo. Umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo yanze kumva. Haraye hateranye imwe mu inama y'ibihugu bigize EAC. Tshisekedi nk'umwe mu baperezida bafite ibibazo niyagaragaye muri iyi nama. Ibi ngibi bigashimangira yuko ahubwo umukuru w'igihugu cya Kongo agifite wa mugambi wo kugira intara ya Kivu y'Amajyaruguru ibagiro. Ubu tuvugana umujyi wa Goma wenda ntago wari wagarukamo amahoro 100%, ariko nibura abaturage ugeranyije n'abantu bari hariya mu mujyi wa Goma n'itangazamakuru ryamaze kuhagera, kubera ko nanatekereza ubu ngubu turi kuvugana bashobora kuba bari mu kiganiro na M23 ndetse na FC, kuko M23 ifite ikiganiro n'itangazamakuru kugira ngo bababwire imigabo n'imigambi cyangwa n'ibyo bari guteganya gukora nyuma yo gufatura mujyi wa Goma. Ariko bamwe mu makuru dukura ku baturage bari hariya baratubwira yuko ndetse n'itangazamakuru barahamya yuko umutekano wamaze kuboneka. Gusa ndi makuru nuko ngo hakiri bamwe mu bantu ba FARDC ndetse na FDLR Wazarendo bakiri kugaba ibitero mu baturage. Agace kitwa Nyabibwe ni kamwe mu gace ejo kagabwemo ibitero n'aba FARDC. Ariko makuru ndetse twamaze kumenya nuko umutwa M23 wahise ujyayo gukora iyo bwabaga kugira ngo usubize inyuma ibyo bitero. Ibi kandi bikomeje guteza ibibazo ku butaka bwa Kongo. Navuga ni 100% biri guterwa na perezida w'igihugu cya Kongo, kubera ko kimwe mu kiganiro cyari gifunguye bimwe mu byo abantu bari bategereje kumva bishobora kuza kuva mu kanwa k'umukuru w'igihugu cya Kongo. Abantu bumvaga yuko bashobora kuza kumva kuri iyi nshuro mu by'ukuri yacogoye, ndetse kandi arimo aragaragaza yuko wenda bishoboka yuko ashobora no kujya mu nzira y'ibiganiro. Ariko nyuma yuko amahanga ndetse n'isi yose bumvisha ibyatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Kongo, abantu bavuze bati Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo aricyo afite wa mugambi mubisha. Ni nyuma yuko yahamagariraga urubyiruko kwinjira mu gisirikare. Bimwe mu byo yagarutseho ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza yuko uwo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo yiteguye kurwana kugera ku munota wa nyuma. Hari aho yagize ati mumenye ikintu kimwe, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo izareka ngo isebe cyangwa ngo ihonyondwe, tuzarwana tuzatsinda. Hari naho ndetse kandi umukuru w'igihugu cya Kongo yaje kumvikana ashishikariza urubyiruko kujya mu gisirikare. Yabwiye urubyiruko ko iki ari cyo gihe cyo kumva umuhamagaro w'igihugu no guha imbaraga zabo igihugu. Ibi ngibi bikerekana yuko umukuru w'igihugu cya Kongo n'ubundi aracyashaka intambara, n'ubundi aracyashaka gutegura bikomeye cyane. Bamwe mu bantu bagomba, rumwe mu rubyiruko rugomba kwifashishwa mu kugaba ibitero kuri M23. Ubwo ndimo ndavuga rumwe mu rubyiruko rugomba kujya kurwanya abanyekongo. Ibi ngibi rero biri kwerekana yuko byakaga byakunda intambara iracyatutumba ku buryo bukomeye cyane. Ikindi kandi ikomeje gutizwa umurindi n'umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ntago akozwa n'ibijyanye no kuba M23 yarafashe intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nta nubwo akozwa ibijyanye no kujya mu nzira y'ibiganiro, ntakozwa ibijyanye no kwicara ku meza amwe n'umutwa M23, kuko wavuga yuko azakora ibishoboka byose akarwana kugeza ku munota wa nyuma. Avuga yuko yiteguye intsinzi, nta kundi kwitegura intsinzi atarwanye. Avuga yuko agomba kurwana paka. Ibi ngibi ni bimwe mu byo abasesenguzi babona yuko igihugu cya Kongo mu by'ukuri tugiye kubona bimwe mu bihe bibi cyane bikomeye. Tukibona ikintu cyitwa imirwano, tukibona intambara, tukibona abantu bahunga. Ibintu rwose birakomeye mu gihugu cya Kongo. Ni munyemerere dusoreze ibijyanye n'amakuru yacu yaragezweho ahangaha. Gusa murimo murumva yuko ibintu ntago byoroshye hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo, kubera ko M23 yatangiye kwataka bikomeye cyane, ndetse yatangiye kwinjira mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku buryo bweruye. Uko abanyekongo bakomeza kurwana bashaka ibisubizo by'ibibazo cyangwa ibisubizo by'umutekano muke ukomeje kugaragara mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ni nako umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo buri kimwe cyose agisiribange, agihindanye ku buryo bukomeye cyane. Ni munyemerere rero mbashimire mwese mwakoze subscribe, ni munyemerere mbashimire mwebwe mudusigira ibitekerezo byanyu. Reka mbabwire ni mukomeze muhirwe mu byo murimo. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel